Boas tardes. Imos a proceder ao sorteo das sedes da competición de categoría para Benxamín. Temos a día de hoxe 11 equipos na zona sur e 16 equipos na zona norte. Imos a proceder a numeralos. Na zona sur serían Rebusca 46, A de Carballal, BM Cangas, Balonmano Porriño A, Balonmano Porriño B, Balonmano Clínica Dental José Luis La Cañiza, Rasoeiro, Iseix do Nadal, EDM Salceda e Mecalia Atlético Guardés. os equipos da zona norte. Colegio Liceo La Paz Blanco, Colegio Liceo La Paz Verde, BM Línea 21, Club Balonmano Atlántico, Club Culleredo Biberón, Balonmano Culleredo O Burgo, Balonmano Culleredo Pasariñas, Balonmano Culleredo Tarrío, Abegondo Casa Torreiro, Gas Abegondo, La Versiria A, La Versiria B, CP Lucense, Tirso Merced, Tirso Nolasco, BM Camariñas. Esta competición vai se levar a cabo moitas xornadas. A última delas vai ter unha sede asignada pola Federación Galega de Balonmán, coincidindo co Balonmán da Roba, e será de carácter autonómico. Todos os equipos participantes terán a obriga de participar nun mínimo de 5 sedes, é dicir, de 5 torneos. Entón, o que imos a facer é, nesta pecera están os equipos da zona norte, naquela os equipos da zona sur, e na pecera do centro que é unha lista as datas. O que imos a facer é extraer unha data e ao mesmo tempo dous equipos. Imos a facer que os dous equipos que saian son os organizadores dese torneo nesa mesma data. Creo que non me queda nada máis. No. Bueno, se vos parece, comezamos a... Bueno, perdón, unha aclaración. Na zona norte, que hai un equipo que ten un clube que ten 4 equipos, o que facemos é que poderemos organizar un máximo de dous torneos, nunca máis. Na zona sur, vamos a intentar que sexa un por clube, é dicir, se o Balón Porriño ten 2 equipos, simplemente poder organizar un campeonato, vale? Que se sale a bola 2 veces, volvemos a sacar. Bueno, empezamos. De marzo. Rasoeiro, Tirso Merced. 3 de mayo. 2-3 de maio de 2020, Balonmán Rasoeiro e Tirso Merced organizarían. Están vivos. El directo. 29 de febrero, 1 de marzo. Club Balonmán 6 do Nadal Coia. La Versiria A. 29 de febreiro, 1 de marzo, La Versiria A e 6 do Nadal. 6 do Nadal. El 19 de marzo. Balonmán Clínica Dental José Luis Cañiza. Balonmano Culleredo O Burgo. 29 de marzo, Balonmán Culleredo Burgo e Cañiza. El 16-17 de mayo. Carballal Balonmán. BM Culleredo Pasariñas. Si vuelve a salir el Culleredo, lo repito de hablar. El 17 de mayo, Balonmán Culleredo Carballal. e Carballal. 1-2 de febrero. EDM Salceda A. Tengo un problema, vuelve a salir en la Versiria y no debería. Sacamos... Saco otra bola. No, perdona. Vale. Sí, sacamos otra. Me vuelve a salir el Tirso, vuelve a saltar otra bola. Simplemente podría organizar 2 xornadas o Culleredo que presenta 4 equipos. Colegio Liceo La Paz Verde. Contra EDM Salceda. 18-19 de abril. Balonmán Cangas. Yo tengo que volver a sacar otra porque me vuelve a salir el Culleredo. Abegondo, Casa Torreiro. La última.
8 9 de febrero. Rebusca 46. Colegio Liceo La Paz, que ya me salió un liceo. BM línea 21. Vale, sacamos as demais bolas para que vexamos que están todos os equipos. Balonmán Porriño B. EDM Salceda B. Balonmán Porriño A. Mecalia Atlético Guardés. Arriba. CP Lucense.